Makwaba, and then the day can share message or subscribe it. Na afensu wemia notification bell ne so ede amayen. Midin educate akwasi yeboa na yebetwetwe nkomo kakra na yahwade. Nansen ena Yura Alan Kojo Chemantin, the former Minister for Trade and Industry. Ode ni dibia to hodom se onye NPP ni bio. Na edi nkan kra no omukọ contest na opese obetu franka edema amayokru no. Yeyini enim say Alan there wakwa this is not the first time. Or started 2007. Ombre mampani dada J Kufo de ne mre okowie ya ode ne konwa to honom say nke MPP fo nkopre na nke ndie wa betumi adi nkunim no watwa na nyuma so a obeye no. Alan Kojo Chemantin ekotry ye nanso no entumi amfa. Wa try sa afide omukọ ba ku we nso a anyeye enam so ema obechim say MPP amayoku no even first contest no we yin ho afrim echi osan be press conference Alan speaks ema osan be ka say afide amayoku na nkasa no ena we afrim a ote no ho but me pese me show bibi kakra Alan na wate no ho edi nkan Alan no yi no ho free ye kan say contest ni mu no na enye se na obi na ehunehuna no ono ankasa no nim se nya de obetumi edi nkunim na se ne ya omubu baby se nim guase mfata ka ni ba no enu ntra Alan no nim se nya de obetumi edi nkunim MPP fo abatu mu da enu nti eno twe no ho nya obi na ehunehuna Alan nya obi ene ya Alan boni bia wo MPP amayoko nim hwade bi wa hanom sen ote ho no manase bia odwene ho din a obekasa a nsembe na bi abranti yikin sanse onhye da nte ase yi enti no nsembe na bi abranti ekin but the tie ne se Alan Kojo Chemantin a ono wasom MPP amayoku na che founding member of the party ohwe ne dibre wabeye ambassador pen anase high commissioner pen wabesan abeye trade and industry minister ewo mampani dada Kufo mbreso o mampani na nadanko Akufo Dubai yakra I think so no kra na the first minister obo ne din any other stuff so wasom ewo amayoko ni mu kama ama bibi etumi aboa amayoko ne so na ne tie ne sani ameka chawo se enya amayoko ni mu bi ehunehuna bi ne ma Alan ejaye amayoko ne mu mo no atumi hu se MPP amayoko no omo mpe no se ombedi omo enim nti nyaade obetumi adi nkunim nti no esese no ankasa emfa no ho adwen na onyaya amayoko no tie in 2007 womra omko primaries no omo do so pa se obeka ya omampani na nadanko Akufo Addo no ka ho Alan Kojo Chemantin no ka ho that time the vice president then late on the Yura Alhaji Aliu Mahama no ne so ka ho Mr. Ya Osafomafo se mbeka ya no Osafomafo so ka ho sanso enadan botwe so ka ho sanso Papa Usu Ankoma Hakman Usu Ajeman Dr. Kwame Adukufo mon ena afrens no Professor Mike Kwemu nyina na omoka ho Mike Otanka obeche bilamtemo former chairman national chairman obeche bilamte no mu nyina eka ho sanso Dr. Kofi Kunadu Apreku nso wabre pa Dr. Frempong Boateng no ne nso eka ho sanso ena eye Boache chairman te ejako former energy minister Manuel oneso Aprebia sanso ena Felix Kwesi Owusu Japan Mr. Kobene Japan no mu nyina aka ho omo doso yes I think omo yes 16 or 17 no mo doso pa na you attack Kennedy mu nyina obeka ya mu nyina aka ho na de koba ni omo to abawe ye no Yura Alan Kojo Chemantin ene na nadodanko Akufo Addo ena na omo bobo so enti omo to abawe no na nadodanko Akufo Addo enya 47.97% tiha 47.97%. Alan Kojo Chemantin enya 32.30%. 32.30%. Eno ena Alan Kojo Chemantin enya ye. Nti Alan duncha nesa. Ena 2008
Alan Nana Danko Akufo-Addo ene Yera Professor J.E. Mills the late Ekoye Emma Professor Mills NDC etumi edi nkunim ewo honom na yenhwe 2007 omo wi sa primaries no 2010 omo sign Ekoye na omo koye no omampani Nana Danko Akufo-Addo sign edi nkunim this time around unya 78.89%. Shebibi wa hanumo. Unya 78.89%. Alan Kojo Chiremantin enya 19.91%. Alan Chiremantin 2007 unya 32.30% no. 2010 ubenya 19.91%. To say party no mumpe no. Naba no eswati se hu. Eswati kra. Oya hu hwie nyi. Enti no Alan no ankasa no na ya ade a emfa. What I say? Na ya ade a oya hu hwie aye enyi emfa. Listen, ofiti ne 19.91% 2010 no. Then 2014. In 2014, Omampani Nana Danko Akufo-Addo enya 94.35%. Whilst Alan Kojo Chiremantin ensu enya 4.75%. Alan no fi 32%. Eba 19. Sisi wabedu 4. We do single delegate. Inti den na chere se party ni pe no. That was 2014 no. So what is it? Inti se Alan no eka se obi na ehunu na onim se this time around when you careful anya 2% rangonya. Inti no senia ono nso ehu no ho se ne dibie bi ne dibie du wo party ni mu enuonyam bi a wenya wo party ni mu na Alan no mbeto aba ma nya 2% dia then it's better say obejai na wakọ independent de unya 0.001% kran de obi enim se ho de mo nhye da ni dom santin ha adwene enu ntia but senka Alan etie futu a ne bia che no ho ase ena nka wo party ni mu saa so mo mu di nkugu yi bo ache ja akomo yina se omo de atie bi ombewum so mo di nkugu mo di nkugu do omo gidi so mo di nkugu ba ombewum nti senka Alan etumi yes a Kenya bad what I say but Alan anye sa ama ene 2014 ubenya 4.75% what I say and a hardware pa a hardware enunti na Alan e de afi party no tie obi say Alan afi party no no MPP party ni be co-opposition because Alan wodom nti Alan betwe edom ni bibre afi party no Alan betwe edom bibre afi party no en yenhwe regional basis sani omo to aba no regional elections sani ekoye no results if regions ne bae no in Ashanti region a yenim se Alan eya Asantini e wa abonten yenim se Alan eya Asantini a obi abeka se nkoho ena Alan so ne oho na any stronghold oho no na Alan pemu obi a eje so pa no Ashanti region Omampani Nana Danko Akufo-Addo I'm talking about almost presidential elections now or primaries no mokoye no regional summary na me ma no Omampani Nana Danko Akufo-Addo enya 93.7%. Ashanti regional Omampani Nana Danko Akufo-Addo enya 93.7%. Whilst Alan Kojo Chiremantin enya 5.5%. Ashanti regional no obeba bono region that time na bronga hafo nti bronga hafo na Mampani Nana Danko Akufo-Addo nya 93.3%. Alan nya 5.4%. Nipa we don men or twenty party ni mo nti e be ha adwen nti MPP be opposition. MPP can still break the 8 with that Alan. Listen. Central region Omampani Nana Danko Akufo-Addo nya 96.4%. Alan enya 3.2%. Eastern region Omampani ohonom na yeni enim so Omampani Nana Danko Akufo-Addo efi nti oho de unya 98% ena Alan enya 1.7%. Greater Accra region Omampani Nana Danko Akufo-Addo enya
44.7%. Alan enya 4.5%. Then Northern region, Omampeni Nana Dankwa Kufad, enya 96.5%. Alan enya 2.9%. Upper East region, Omampeni Nana Dankwa Kufad, enya 93%, 93.8%. Alan enya 4.3%. Upper West region, Omampeni Nana Dankwa Kufad, enya 94.6%, whilst Alan Kojo Mantin inya 4.3%. In voter region, Omampeni inya 83.4%. Alan inya 15.1%. Nti voter ena Alan po ahoɔden kɔyɛ pa 15%. And Omampeni Western, Omampeni inya 96.8, whilst Alan inya 2.7%. So in total, no, Nana Dankwa Kufadia 94.40%, Alan 4.47%. Some portals are reporting 4.75%, but Yenfa 4.77%. No, and no, esunti Yenfa no. Enti ohe winia. Obi beka chon say. Then they just say Alan ebetumi edi nkunima na Alan ne kontin krona okono ebetumi aha amayoko no. Now yenhwe bibi wa hanom sei na nsenya 2023 ena MPP for yakoye special delegate conference a omokoye esanse na enipedu enegina yenti no no mpese omuyimu eye enum ayedikan na omkotom so aban. So we have the likes of Kennedy Akumprekwe Japan, Alan Kojo Chemantin, Joe Gatti, Kojo Poku, Owusu Free Akoto, Kobineje Japan, Francis Adenimo, Kofi Kunedu Apreku. We had Boachi Ejako, and then finally Dr. Mahmoud Baumia. So Obi Be Kase Yenshe, the results are enisu free mu ebaye. Now results are a free mu ebaye ni. The NPP, almost special delegates conference on Koyama. The results a free mu ebaye ni. In total, Kennedy Akumprekwe Japan inya 132 votes. Then Alan Kojo Chemantin inya 95%. Where from Kennedy? Kennedy bepa Alan ho. Kennedy na ofre oba picture ni mu da ben. Obi enim so ndi odi ne MP. Nti eba ne sen ena obi mu a obinya obetumi apa Alan a obi anim se Alan de owosi ni mu ache obi ase dru so ne time no ne ade ofre he ne baaye. Then me kasa meja other 7 no na ya 3 no. Then Dr. Mahmoud Baumia be 629. Now yanko regional basis no we nso moto no region bia nti they had regions near 16 plus NPP headquarters nti be 17 headquarters no Alan Kojo Chemantin enya 25 votes, Kennedy Akumprekwe Japan enya 32 votes, Dr. Mahmoud Baumia enya 107 votes. Then Ashanti region me call regionals no so because of hear me. Ashanti region Alan Kojo Chemantin enya 10 votes, Kennedy Akumprekwe Japan enya 6 votes, Dr. Mahmoud Baumia enya 97 votes. Greater Accra region, Kennedy Akumprekwe Japan enya 15 votes, Alan enya 14 votes. Then Dr. Mahmoud Baumia enya 36 votes. Bono region, Kennedy 5 votes, Alan 2 votes. Me skip other no krana contestants na other delegates no krana. Alan Bono a half region Alan ya 3 votes. Bono East Alan ya 3 votes. Uti region Alan ya 6 votes. Upper East Alan ya 1 vote. Eastern Alan ya 7 votes. Central Alan ya 4 votes. Western Alan ya 7.
Western North Alan ya 4, Savannah Alan ya 1, Upper West Alan enya 4, Volta Alan enya 4, Northeast 0, Northern 0. Okani nyina bomu a na ye 95 votes na Alan Kojo chairman team enya ye. Until with this, then the chair say Alan numbers not to the extent say Alan ne wate no ho ekọ ne party ne wate no ho independent no obinya. Obi ka say with this no say nye MPP for the whole delegates in the country fine, fair enough. But kai who say omo mkotro ye ne so we chita for this if ekọ the same line Alan na ho on the way. Alan nankasa no wade hu say wadwen hu asusu hu say the party empeno so medi omo anim. No to me in fact party ni ndru bebi ompeso mudru. That is why they be na omotena bane so omotena bane. So niti en Alan Kojo chairman chen actually no frame no. But I may kind of crash say MPP bet me break 8 no. If only they work harder, beat me break 8 no without Alan Kojo chairman chen. So Alan now we free party no. It's not anything a big deal. It should be blue be my any MPP member na we in your nightmare be no be and dan you know but they should work harder na to me and break 8 no as I almost slogan no omo eka no. Once again make sure say obe subscribe the channel no e dey am na we me a notification bell ne so na yet to me e dey adwumadi ahodo aka ina abeso mo e wo so mpem ye de besi hanom sei emresem no e besan aba na the woman bia no the dynamics in elections and other stuffs it to me Eddie Abesomo enche ye bebewura the NDC emu nso na e di nkomo na ya kire mo the mahama ba e wudi a obetumi de adi Ghana for you do all these things na mo ehu edamase